konaklar emese bugün bizden 31 Ağustos Egemenlik Günü'nde bayramımızda aksakallardan başlap açık dep jarıyalansa Aksakallar Kengesinin төрағасы Ербол Атабаевқа söz verip koysalar. Kırgızстан'ın egemenliği gününe arnalgan halkına su sportiflik oyunlarının açılışı bilen kutlayacak. 31 Ağustos egemenliği günü 1991 yılı Cumhurbaşkanı Kengesinin kabulüyle 31 Ağustos Kırgızstan'ın egemenliği günü de belirlenir. Sizlerge жалғанмада спортивдік игілік қайсы команда ұтқан болса, ошо командаға бірінші место, екінші место, үшінші место деп фондың атынан 6000 сыйлық Ақсақалдар комитеті, Жаштар комитеті, елдік фондың атынан 6000 бөлінді. Ошол 6000 сыйлық екі жолы жаштар командасына жана бір жаштар өйдөңкү командаға 6000. Ошомен 12000 суммадағы акчалай сыйлық ойын бүткөндөн кийин ертең Динамодан саат 5-6-да вручение болады. Анда сіздерге өзүм атынан жана Аксакалдар комитетінің атынан жалақана ийгилик, үй бүлөлүк бактылык, ишиңиздерде ийгилик, дайыма мына ушундай ынтымакта, жакшылыкта ойлоп жүргүлөр. Дайыма аягында жалақана жеңиш менен ынтымагында. Şakaya da söz versek, tutuklar koysun. Mehmanlar, bugün aylay saltanatlı bizden egemenlik günümüz 30-31'i bizge mayram. Şu jalpı Aksakallar oyundan Kırgızlar bara gezler şu oyun menен uvattılar, buvateyin görüp attılar. Şu oyunu düzgün atalım büyüklüğünde. Şu selerge kalayız, kimin jaş oyuncularga şu iyilik, güç kuvat, erteki bayramda, bugünkü bayramda jaş ötközü olalı. Ana bizde bazı söz tarafına ayıp kettim söz. Şu bizde men şu fondun төрағасы болып Aksakallar Patayır отқанына байланышты мынау фонд мен ойлаймын şu бұдан ары жақсылыққа, ынтымақтылықта бір-бірімізді соғылды, ойындықты шақыра тұрған фонд болды да, жақсылықтың фонды болсын үшін. Дорогие друзья, дорогие братья, я поздравляю вас с праздником, с Днем День независимости. После распада Советского Союза так получилось, что каждая республика выбрала свой путь развития и стала самостоятельным государством. У Киргизии был путь очень непростой, очень сложный. И Россия всегда поддерживала, и до сих пор, значит, наши братские фонды, всех россиян. Я поздравляю вас с днем освобождения, возрождения. Хочется пожелать вам здоровья и счастья, вам, вашим близким. Вы понимаете, что это как мама, она одна. Она нас рождает, она нас принимает. Поэтому я рад за вас, что вы помните свою родину и чтите, всегда с ней рядом, как это написано. Поздравляю вас еще раз. ертең açılışында болады. Бүгін жалақымыз мұсылмандар жоғалтылған үшін ушул эгемендүүлүккө канчалаган хак эткен, канчалаган жаштар, канчалаган адамдар өткөргөн. Ошондой атайын биздин диний мүнөкүлчүлүгү молдо динага сүйлөп куттуктап Куран окуп койсок. Ең бірінші балаларына құс болған жалғызған Аллах Тағалаға шексіз мақтаулар болсын. Пайғамбар Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e Cenab-ı Hak salам салаваттар болсын. Biz acı insanlar için
кеткен кемшілік күнөөлөрдү турган мисалдарды кечирсин, мына ушундай бир жакшылык иштерди эмгек көтөрүп турган күндөлүк турмуштарыбызга жана башка жердерге Аллах Таала ийгиликтерди берсин. Мына пайгамбарыбыз мубарак хадисинде айтыптыр, сиздер балдарыңыздарды сууга чалгатканга, күрөшкөнгө, кылыч чабышканга мына ушул нерселерди дагы үйрөтүп берет. Бул биздин спорт, биздин өзүбүздүн эле эмес, бул пайгамбарыбыздын хадисине ылайык болуп атат да. Тоо ойноп, күрөш тартып, аттан тартмай баардыгы ушул ислам дининде негизинде түзүлүп атат да. Мына бүгүнкү сиздердин ушундай бир чогулуп тогушуңуз үчүн Аллах Таала сиздерден ыраазы болсун. Баардыгыңыздарга негизинен чын ден соолук, тынччылык аманчылык, Аллах Тааланын ыраазылыгын таба турган жакшы инсандардан болсуңарга Аллах Тааладан тилейбиз. Жана ошол жерде отургандардын баардыгын ата бабаларыбыз, тууган уруктарыбыз, бул аламдан өткөн ошолордун арбагына эки аяк туралып туруп, салам ката дуа кылсак, сиздер кайрадан оюңуздарды улап бериңиз. Команда қалақ, еркек команда екен, атайыланған команда емес, жақсы қана ұшы 15 командаға жігіттер іштері үйден солар жұмсақ салмақта дайыма очуарда от жайнасын, қадамарда ет қайнасын, тас болғанда нан болып, қампарда дам толып, аман есен елі тұмақта жақсылықта бөліп десе Жыртқанда бұл оша болбойды да. жігітқанға болбойды. Жыртқанға бұл байланып оша болбойды. Бұны байлатпай. Мында келгенде мындай сөз сөйлеп тұрып, туғандар қымбаттуу жаштар мына ертең Құда қаласа 31 август егемендіктің Қырғызстандың күні. Ошоға Иркут шаарындағы елдер ынтымақты баштап, мына ушул егемендікті жастақай аткылып ертең Динамо стадионунда саат 12-ден 10-га чейин чоң ойын күлкү тамашасын өткөзөбүз. Ага область боюнча көптөгөн мыймандар келет. Анын ичинен 37 жаштар башка элдердин өкүлү да келет да. Ошого мына жаштап ошо эгемендикти тосуп, мына сиздерден сураныч кызматы жакшы кылып, ашты көшүн жаштап мыймандар узатып, элибизге жеткизип, иштебей калган иш маалында болуп калган ошол маалда иштеген атуулдарга ашын көшүн
иштеген жерине сен жеткирип берсең, а? Кана эмесе? Кана эмесе жакшылап бир бата алып коелу. Жакшы өткөрүп алайлы. Ынтымактуу бололу. Тынч сак-саламатта элибиздин, жерибиздин өтүп кеткен ушу эгемендүүлүккө чейин жетпей калып өтүп кеткен ата абадан арга болду. Амин. Ана өтүп кеткендерге арнап бир немат молдодун аят окуп койсоң. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا سمعا ربنا اتنا في الدنيا حسنة Çok bolasın aile. Ha bu öz juup ketken da? Ha? Tamam olmaz mı?
Söylese olmuyor mu? Bu eski.
Жігіттер мына мектеп күндүн жаап түнү менен күн жаады, бүгүн дагы башталды. Эртең эгемендүүлүк күнгө күн жаап суук болсо дагы ошого карабастан эли жер үчүн күйгөн жигиттер мына мектеп суукта болсо дагы жылкынын этин пышырып эртең эгемендүүлүккө той жакшы өтсүн, жакшы маанайда өтсүн эл үчүн деп ашты, көчтү мына түнү күнү иштеген жигиттер кызматтуу башат. Рахмат сиздерге. Денсаулыгыңар чың, сак саламатта дайыма элдин кызматында иштеп жүргүлөр. Кудай кааласа эртең аксакалдар чогулат, баардыгынын алдында жакшылап батал берем. Кызмат кылгандар үчүн деп айтайын. Кана эмесе алдыйда. Жакшылап кызмат кылып, эртең аш көчтү бышырып, элдин алдында тартуулаңдар. Рахмат. Жакшы өткөрүп алалы эртең, а? Köl cerimiz, Akkalpak namus köy elimiz, Yürekte saktağın har biri, Mekenin Kırgızstan mekeni. Atatürk, 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 Anlanas tüktügün Kırgızcuk, Haktaylı, dantaylı, saktaylı, Yeline caraktan gelsin bu. Atatürk,
açılgan elini jinagan, düşmandan el yerin sattagan, Şermanas Kırgızdı jurt kılgan. Демесе бүгүнкү салтанаттуу жыйынды ачып берүү үчүн сөзгө Иркутск областындагы Аксакалдар кеңешинин жетекчиси, Манас ата уюмунун кеңешчиси Турганов Фермат Юсуповичти чакырып коебуз. Ассаламу алейкум, Алатаудан келген қалай халқым. 31 август Кыргыз элинин эгемендүүлүк күнү менен салтанаттуу шан шөкөттү ачып коюуга уруксат этиңиздер. Стойте на месте.
Baycakı bağlam Tüyünkistan tuğan şer geldi On koluna karakan Koçtay düştü Ermanat Sol kolunda kara kaş Uçtay düştü Ermanat Kündön künü de Ermanat Cetige caşı doluptur Bunun koyulgan atı çok cindi Mücma satın kim bildi 40 balanı 40 uydun Manas bir günde çoğultup alıptır Çoğun alaydın aldığına Çoğultup boyun salıptır Kürkürögön mezgilde Kün karabay alganda Kanı keyda taytoru Çabamın dev alganda 40 çoruğa 40 çoldun 46 yıl kan bolgon Kılganın jurtqa adam bolgon Alo kedegen men elim Ay kapıray hoş olmanasın ey 40 çoldu da ögölötüp aldıma Başını alıp kalgıla Oşul kezde Ermanas Eskimini karabay Kılçıganda gün ötüp Kürögünü karabay Oşul kezde alo keng ay Karaganda timele Koy koygon süp timele Alo kedegen men elim Türk balası gelinin Aman esen geldidir Esen kanga geldidir Çöylü çuday turbağan Aklına sıybağan Alo kedegen men elim Kömülüne sıybağan Ağlamına karağan Alo kedegen men elim Anas batır men elim Kırçıldı doncaların alışıp Maydıvanı kalganda Manasın batır aloke Kalmaklardan çıkkanda Kalmaklardan men elim Manasın men alamın Cerkesinin alamın Kancar sahip alamın Türk balası manası Kız baramın ey Kümbür kölüp kalganda Kümbür okun kalganda Çarçık edip ato kerlep kan bolgon Baycakıp bağlam tüyünkü Bu emniyesi degeni Seni basam dep alıp Manası birge degende Orulup alganda Kızlar menen sayışıp Kalmaktardı basam dep Mana sonra şaylanıp Koygun bağlam emniyesi Kazak boy kalbaysın Kalmaktardın barısın Cegi bağlam degeni Karağan Solunca karap tekedi Bu manası Egemen biz erkinlikti urmattap kelgen el biz Mingdеген жыл тарыхта из калтырып эл тизгинин эч кимге бербеген биз Өзөгүндө ойногон кыргыз жаны жүрөгүндө туйлаган кыргыз каны төрөлгөндө оозанган манас менен амансыңарбы ала тоонун кыргыздары эгемен биз сыймыктан эгемен биз кол салган душмандарды жеңген эл биз бабам манас баштаган эрлери биз кыргызымдын намысын бербеген биз кайың барбы кыргыз балта чаппаган кыржон барбы кыргыз кыргын таппаган кылымдарга аты калбай өчөрдө кыргыз элин кыран манас сактаган ассалому алейкум чокусу бийик ала тоолуу ак кар көк муз ала тоолуу койнунда суусу жаңгадары шылдырап аккан булак боюнда коюн калтык алышып жашаган кой көздүү ак жүздүү кыргыз элим сиздерди 31 август мамлекетибиздин эгемен майрамы тактап айтканда 21 жаш курагы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Амансыздарбы? Кыдыр даарган ушул күндө түпкүлүктүү ала тоонун койнун ээлеген ак калпак эгемен элибизди теңирим колдоп, эгемендүү элибиздин келечеги кең болуп, жерге бизде бейпул турмуш өкүм сүрүп, кубанычтуу күндөргө тең ортоктош болуңуздар. Андемесе бүгүнкү майрамды куттуктоо үчүн сөзгө Иркутск областындагы кыргыз аксакалдар кеңешинин жана Манас ата уюмунун жетекчиси Турганов Эрмамат Юсуповичти. Саламатсыздарбы, кымбаттуу кыргыздар. Бүгүнкү 31 август эгемендүүлүк күнү менен Манас ата аксакалдар коому жана жаштар совети чын жүрөктөн куттуктайт. Уважаемые земляки, приглашенные гости города Иркутска, Совет старейшин Манас ата и молодежный совет Киргизии
сердечно поздравляет вас со знаменитым праздником Днем независимости Кыргызстана. В этот день зажглась новая звезда в небе киргизского народа. Народ Кыргызстана приобрел независимость, к которой шел долгими веками. Дорогами, которые не всегда были усыпаны розами, а усланы телами борцов за независимость Кыргызстана. Наш теперь уже по-настоящему независимый киргизский народ претерпевает значительные трудности в строительстве настоящего киргизского гражданского общества. Многие деструктивные силы препятствуют этому, сеют зерна разобщенности и вражды между остальными отдельными группами, родами Кыргызстана. Но никакие силы не смогут повернуть вспять начинания, делающие народ Кыргызстана самостоятельным, независимым народом, имеющим свои многовековые, глубокие, высокодуховные традиции. С праздником, дорогие земляки! С Днем независимости Кыргызстана! От Совета старейшин Манасата и Молодежный совет города Иркутска. Большое спасибо! В этот солнечный день мне хочется от всей души поздравить вас с большим праздником. А у нас в Иркутской области уже такая пошла добрая традиция, когда любые национальные праздники и праздники государственности народы Иркутской области встречают одной семьей. И мы вот сегодня видим здесь представителей разных народов, представителей разных национально-культурных организаций, которые пришли вместе с вами отметить знаменательную дату в государственности Кыргызстана. С праздником вас, дорогие! Мне очень приятно видеть здесь очень много молодых лиц. И это радует. И мне хочется пожелать вам, чтобы молодежь активно включались вот в те общественные направления организации и своим трудом, своей учебой помогали укреплять межнациональные отношения, дружбу и согласие в своем доме, а также в доме нашем общем в регионе Иркутской области. Вашим семьям желаю благополучия, процветания и всем нам мира и добра. Татар башкыр диаспорасынын жетекчиси Хабубулин Мирзахит Галуллаевичти. Qadrli do'stlar, musulmonlar, hurmatli qo'noqlar, bayram bilan sizni butuningizda. Добрый день, дорогие друзья, мусульмане, уважаемые гости. Поздравляю вас всех с большим праздником киргизского народа, Днем независимости Киргизской республики. Независимость очень важна для любого народа, для любой нации. Поэтому за нее многие народы борются веками. Потому что только независимый народ, независимая нация может в полном объеме реализовать свои планы, развивать свое искусство, сохранять свой родной язык, свои традиции и, самое главное, передать их подрастающему поколению. Еще раз вас всех с праздником, благополучия всем киргизам, успехов в делах. Спасибо. Кайрадан эле сөз кезегин беребиз. Сөз кезеги Түркменистан диаспорасынын жетекчиси Айтов Курбан Аитович. Ассаламу алейкум кыргыз халкы. Ассаламу алейкум кыргыз агайындар. Сиздерде чын жүрөктөн бүгүн независимость күнүңүз менен чын жүрөктөн куттайбыз. Түркмен диаспорасынын атынан. Светлый, теплый день. Это День независимости Киргизской республики. Мы прекрасно знаем, что киргизский народ в последние годы переживал трудные времена. Но сегодня
одолев все трудности, гордостью несет свой флаг киргизский народ и продолжает свою республику двигать вперед. Но я хотел бы сказать вот о чем. Мы здесь, киргизская диаспора, немало народа здесь, очень много. Ведь сибирская земля не только для киргизов, но и узбеков, таджиков, азербайджанцев, армянов, туркмен и других народов стал второй родиной, кормилицей. Вот здесь вы воспитываете своих детей, здесь многие рожают детей, многие женят своих сыновей, выдают замуж своих дочерей. Здесь обычным стала киргизская свадьба, узбекская свадьба, таджикская свадьба и так далее. Это говорит о том, что наша вторая родина, где мы живем, где сегодня, это Российская Федерация. Мы должны от души быть благодарны тому, что никаких притеснений не испытывая, мы здесь в спокойствии живем и работаем. И я хотел бы сегодня сказать, особенно обращаясь к молодежи, киргизской молодежи, вы являетесь лицом вашего государства, киргизского народа. От того, как вы будете себя вести, от того, как вы будете относиться к старшему поколению, от того, как вы будете показать пример и в работе, учебе. Поэтому я сегодня не сомневаюсь в том, что киргизы, как нация великая, здесь, на территории России, сибирской земле, и в дальнейшем будет себя предоставлять достойно. С праздником, дорогие братья! Андемесе Иркутск областындагы аксакалдар жамаатынын атын. Урматтуу туугандар, урматтуу жерлештер, урматтуу мекендештер, мына бүгүн биз Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүн белгилеп отурабыз. Мына коноктор айтып кетти, дагы бир жолу майрамыңыздар менен майрамга удара берсин. Иштерде ийгилик болсун, каалайм туугандар. Ушул жерде жүргөн кыргыздар, мекенибизде жүргөн кыргыздар аман болсун, эсен болсун. Мамлекетибиз дагы өсүп өнүгө берсин, иштерде ийгилик болсун. Үйлөрүнөн тынчсыз. Уважаемые гости, мы еще раз мы вас благодарим за то, что пришли наш праздник, разделяли нашу радость вместе с нами. Мы тоже от имени киргизских аксакалов в Иркутской области желаем вам успехов в работе, семейное счастье. Будьте здоровы. Желаю удачи. Еще раз чоң рахмат вам. Куттуктоону жаштардын атынан Апиев Нурлан